Hello, what's up mga kabro na welcome back to my channel. So ngayon, panoorin yung boxing training namin ni Jeffrey Francisco Tsunami, yung pagbabalik niya, yung dating kampiyon magbabalik bilang isang world champion. So abangan natin. So ngayon mag-training kami, panoorin niyo mga kabro. So what's up, ito mga kabro, panoorin niyo. Time. Four rounds kami yan, 4 rounds. 8 ako ng sound. 8 yan. Balik ko sakpa ka. Balik ko ha. Sakpa! Ha! Balik. Push! Shoot! Push! Berhand ka. Go. Push! Push! Talo! Go ba? Balak ka. Go. Bawit ko. Ha? Kalau balik si discarding mo. Go. Yo. Ay, dire. Go balak dali. Look. Go balak dali. Go. Bujang straight, go. Bujang straight, go. What? No. Yan. That's it. Berhand ha. Tulog to. Go. Go. Bujang straight. No. Apet na. Look. Over-upper na. Dali ka, pen. Dili ko. Dali ka. Go. Iba, pagdag pa na, over ka. Yeah, iba, go. Sige. Otro, go. Over. End of round 1. Sa round 2 naman tayo mga kabron. So ito, baba kami kasi madulas dun sa ring. Dami ng pawis niya. So dito kami sa baba ngayon. Ay. Charles, sige ka Ha? Sige nga. Panoorin niyo. Laban niya is ngayong February 12. February 12 pala. Dun sa Bigan. First fight sa comeback fight niya.
dalawa. Hey! Ulit, bro. Ulit, dalawa. Dito, dalawa. Sana ako magigulog isa. Kali na lang, ipitik na. Sina? Kali. Anak ka. Bus! Bus! Buwan! Wait. Oh. Ba? Ha? Okay, ikaw. Wait. Go. Diyan ka! Go. Sanawa ko. Ino. Aha. Isa. Control. Go. Dua. Peragahin bag. Tapos ikot straight. Go. Balik. Go. Jump stick. Control. Go. Speed pa. Batas ng puwi. Ubalik ko. Ha? Ha, doon lang ha. Batay ni. Balik. Suga eh. Sakit ba? Doon. Kaya sakit. Go. Sakit man. Gagawa ko na. Ibaon ba? Ganyan ba? Gusto kayo po kayo. Ano iba? Pudi ka. Pula-pula. Sila naman. Ayun pa. Bilang. Kondisyon na to. Kondisyon na mga kabron. Ang sakit na masyado manuntok. Ganito talaga pagkamawa ng kampiyon. Ubidamsit. Ha? Ubidamsit. Let's go. Utro go. Utro go. Gigi. Tapos side ha. Double jab side. Boom. Sayang. Utro. Jab sit go. Yan. Jab sit. Go. Pila na. Tulo? Pag round 2 pa lang to, so abangan nyo round 3 mga kabron. So ayun, round 3 na kami mga kabron. Bigat. Iba talaga pagkamao ng kampiyon. Bus! After, ganun na lang go. Lepak! Balik na, balik. Go. Kaya after naman, go. Spice pa, after naman. Titig ako nila. Okay. Spice pa. Sino nag-try kay Andy? Ako. Ikaw? Andi. Bukas 1 PM. Okay. Andy, ano ba yung sa ano? Masaya ngayon. Lalaki ba yung babae? Babae. Babae. Mukhang lalaki lang. Maliit? Maliit? Ha? Ay, sorry, nahuli ko. Okay lang. Laking ko. Pak, boom, ha? Go. Nice, paikot ito. Balikihan ka. Go. Nice, spice pa. Go, Jeff. One more, go. Go. Spice pa, dapat kayo dito. Go. Dapat.
Stop. Ganahan na. Pak. Side. Ay, kapit ka rin para kita. Nice. Go. Paris Pops, go. Straight ka. Overhand Japon. Set na. Straight na. Go. Okay. Hook ha. Hook to. Straight. Straight hook. Okay. Sige. Go. Nice pa. Hook. Pa, go. One more. Go. Kalimutan mo, go. Straight hook, guys. Go. Side ka. Tapos overhand, uppercut, go. Nice, ha? Hook. Go. Brad, hook dito, upper. Apple dito. Ika. Back, hook, straight hook. Yan. Go. Hook. Nice. Pa. Well, budget, go. Hook. Nice. Ulang Ika. Dalawa. Kapsit ka nga. Pa, go. Nice, pa. Hawa, go. Straight, ha? Go. Ayan, pa, go. Miya, oy. Kulang pa isa para kumplito. So, abangan nyo. Guys, round 4 na kami. So, tingnan nyo. Okay? Jeffrey, Tsunami, Francisco. Ito na. Jump upper straight, side ka. Jab. Ito na. Balik. Okay, sige. Go. Pa. Go. Body na, go. Superman. Ito, boy. Jump upper straight, atras. Go. That's it. Hop. Papak, bukot, go. Nice, pajek, go. Dukot ka. Go, masawag mo, gibot. Uray. O, di na kumana. Dito na kadukot. Dito na. Oh. Sorry. Bali. Go. Pa. Nice. One more, go. Hook, straight. Okay, go. No. Jab. Shot. Bang. Okay, go. Sayang. Spa. Go. Bang. Go. Balihin kita. Okay. One more, go. Bang. Nice, spa. Go. Dito ka rin kita. Mula. Go. Nice. Bakway ko dyan, spa. Bali Mula. na. Duma. Ulang na. Dili. Bumba. Sit. Double jab, straight. Nice. Just hook, good body, go.
Jab sito. Okay. Go! Ubrahan! Ubrahan! Balik ubrahan! Balik ubrahan ka. Pak, double jab si Tuk. Ay, jab si Tuk guys, sorry. Jab straight, boom! Boom! Upper kaliwa, balik ubrahan. Ha, go! Go! Jab si Tuk, jab si Double Tuk. sit. Double jab, sit. Double jab straight, go! Double jab straight na, tapos body. Boom! Ubrahan, ha? Go, go, go! Nice! Woo! Sure ball na guys, sure win na. So ayun mga kabron, nakita yun naman kung gaano kabigat yung kamao ni Tsunami Pants ni Jeffrey Francisco. I-promote ako, grabe. Ha? Saka, ano pala, sa mga supporters ko, paki-subscribe naman si Tsunami punch. Jeffrey Tsunami Pants sa kanyang YouTube channel. So mga kabron ha, sa mga hindi pa nakapag-like, share and subscribe, mag-like, share and subscribe na kayo para always kayo updated sa aming mga i-upload na mga videos. So ulitin ko, huwag niyong kalimutan yung pag-subscribe sa aking kaibigan na si Jeffrey Tsunami Pants. Yung kanyang YouTube channel is Jeffrey Tsunami Pants. Okay, subaybayan natin guys yung pagbabalik niya. Thank you guys. Maraming salamat sa mag-subscribe. Soon become our champion. Okay mga kabron, hanggang dito na lang. God bless sa inyo lahat.